Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama al amilin min syayikhina fid din wa li kulli waliyin waliyah min masyariqil ardi ila magharibiha جميع مشايخنا وسادتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para ulama, para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat izin dan pertolongan dari Allah, kita semua bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan ibadah kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, menjaga nikmat-nikmatnya untuk kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kondisi iman dan Islam ini bisa terus berada di dalam diri kita hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, khususnya ketika kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam barisannya Nabi Muhammad yang mendapat jaminan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, majelis ta'lim ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita merasa diri kita masih banyak dosa, masih banyak kurang, masih kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan pernah kita putus asa untuk terus memperbaiki diri, khususnya hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu, kita tergolong hamba Allah yang cinta akan ilmu, cinta kepada orang alim, cinta kepada ulama. Dan ketika orang cinta, dikatakan oleh Rasul, al-mar'u ma'a man ahabbah, orang itu akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Sebagaimana juga seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la yang fakku majlisal hikmati
walau kunta ala ma'syiyatin. Janganlah kamu pernah menghentikan langkahmu, janganlah kamu pergi dari majelis ilmu, jangan kamu menghindar dari majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan ahli-ahli ilmu, walau kunta ala maksiatin, walaupun kamu masih dalam keadaan bermaksiat, masih terkadang bermaksiat. Karena apa? Karena ketika orang berada di dalam majelis ilmu, maka yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu suatu saat ketika dia hadir dalam majelis ilmu, maka pergi dari majelis itu, Allah memberi hidayah, Allah membukakan hatinya, Allah memudahkan langkahnya ya, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Begitu juga di dalam perkataan yang sama, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tatruk adz-dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Ya, jangan engkau meninggalkan selalu berzikir kepada Allah, walaupun zikir kita itu kadang masih lalai, alias zikir itu kadang masih cuman terucap aja, tapi hati pikiran kita melayang kemana-mana. Karena dengan kita sering berzikir meskipun hati kita belum berzikir, meskipun pikiran kita masih berpikir dunia, berpikir macam-macam. Dengan kita sering seperti itu, suatu saat ya, suatu saat fa'asa, ya dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini, fa'asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin. Ya, karena dengan seringnya kita berzikir itu, mudah-mudahan yang awalnya dia zikir itu pikirannya kemana-mana, hatinya lalai lupa ya, tidak menghayati zikirnya mungkin, maka dengan selalu berzikir itu, maka akan dengan sendirinya mudah-mudahan terbawa hatinya menjadi ingat kepada Allah, menjadi ingat akan apa yang ia zikirkan itu. Nah itu karena keseringannya tadi, karena selalu dilakukannya tadi. Begitu juga mungkin kita beribadah, sholat contohnya, sholat kita belum sempurna khusyuknya ya, masih kadang sholat hanya gerakan, sholat hanya bacaan, hatinya lupa, hatinya nggak tahu kemana, tidak menghayati sholatnya, khusyuknya kurang. Oleh ulama ya, seperti perkataan Ibnu Athaillah tadi ya, teruslah untuk sholat, teruslah untuk ibadah kepada Allah dengan istiqomah ya. Karena mudah-mudahan dari istiqomah itu, dari terus kita lakukan itu, akan bertambah sedikit demi sedikit kekhusyuan ya, bertambah sedikit demi sedikit nilai yang ada di dalam hatinya. Jadi melo. Nah itu makanya terus kita laksanakan. Nah begitu juga ketika kita hadir di majelis ilmu. Jadi yang dihadir di majelis ilmu itu bukan nunggu nak jadi orang baik benar, tidak, tetapi ketika kita merasa belum begitu baik, masih kadang maksiat, kadang ini kadang itu, maka ya tetap hadir di majelis ilmu. Siapa tahu ya ke depannya Allah memberi hidayah petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah ayat yang
menjelaskan tentang salah satu ibadah yang sering kita laksanakan, yaitu bersuci, ya, yang kaitannya dengan wudu. Jadi wudu itu sebuah syariat, aturan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, sehingga ketika orang menjalankan ibadah maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlebih dahulu suci atau berwudu. Sebab depan maka itu membatalkan wudu. Aula mastumun nisaa, atau kamu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, di dalam lafaz aula mastumun nisa ini terdapat perbedaan pendapat ulama, ya. Terdapat perbedaan pendapat ulama antar beberapa madhab. Yang pertama, jumhurul fuqaha mengatakan min nawaqidil wudu inda jumhuril fuqaha al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah lamsur rajul al-mar'ata, ya, wa aksuhu duna hailin liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa. Jadi termasuk hal yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan tanpa penghalang, nggak ada penghalangnya, yang mana perempuan itu perempuan yang lain, perempuan lain itu perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Itu ini menurut madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali, 3 madhab, ya. Karena tadi ayatnya aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan maka batal wudu, ya. Tetapi madhab yang lain, ada pendapat yang lain dengan dalil ayat yang sama, mengatakan la yantaqidul wudu bimassil mar'ati walau bighairi hailin. Tidak batal wudu dengan bersentuhan laki-laki perempuan, ya, walaupun tidak ada penghalang. Jadi langsung pun tidak batal wudunya. Nah, ini madhabnya Hanafiyah, yaitu madhabnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Ini tidak batal wudu, ya, karena mengatakan kalau ayat tadi aula mastumun nisa itu bukan maknanya menyentuh, tetapi aula mastumun nisa itu maknanya berhubungan suami istri. Jadi kalau sudah berhubungan suami istri baru batal. Tapi kalau cuma sentuhan tidak batal menurut madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Nah, dan juga berdasarkan dalil, ada sebuah hadis yang menceritakan ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Jadi ada sebuah riwayat hadis dari Aisyah mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat, suatu waktu mencium istrinya, seorang istrinya, kemudian Nabi keluar untuk sholat tanpa berwudu kembali. Nah, ini salah satu dalil Imam Hanafi atau madhab Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan tidak batal, ya, itu bersentuhan tidak batal. Itu jadi Nabi pernah mencium istrinya, terus Nabi keluar sholat tanpa berwudu. Nah, ini itu. Nah, inilah ya, perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan bersentuhan tubuh atau bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan, apakah bisa membatalkan wudu atau tidak. Tetapi kalau kita yang mayoritas mengikuti madhab Imam Syafi'i di Indonesia ini, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i mengatakan jelas
kalau kita bersentuhan dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, maka membatalkan wudu. Karena kita melok mazhab Syafi'i. Tapi kalau kondisi memang darurat, boleh kita melok mazhab Hanafi. Contohnya kayak ketika orang haji. Orang haji itu waktu tawaf. Tawaf itu kan harus suci, harus punya wudu, tidak boleh batal wudu tawaf itu. Tetapi ketika tawaf itu kan berkumpul di situ laki-laki, perempuan, dan berhimpit-himpitan, yang sering kadang kulitnya laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan, terpegang tangannya atau terpegang apanya kan tidak sengaja. Maka dalam kondisi yang seperti itu, darurat seperti itu, maka boleh kita mengambil pendapatnya Imam Hanafi yang mengatakan bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Nah, inilah perbedaan pendapat ulama. Ya, sumbernya sebenarnya dari ayat tadi, yaitu aula mastumun nisa. Jadi aula mastumun nisa, sebagian ulama mengartikan bersentuhan batal, tapi sebagian ulama aula mastumun nisa mengartikan bersetubuh. Jadi kalau bersentuhan tidak batal, yang batal itu kalau sudah bersetubuh, ya itu. Nah, demikianlah mungkin penjelasan berkaitan dengan wudu dan hal-hal yang membatalkan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taytana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang. Hari ini Senin 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Agil Muzawir SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Hafidh. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufakum fa inna tasmiyat as-sufu min tamamis salah. Yarhamukumullah. Luruskan dan rapatkan saf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La ilaha illa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna. إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتحنا لشفينا ورسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الحفاظ الكرام وخصوصا كأجل رسول الصديق وكأجل شازلي مصطفى وكأجل علي وكأجل شكري وكأجل محمد زيد بن عبد الغني وكأجل سبحانه النور خصوصا سيد الحفاظ الكرام كأجل كأجل أحمد نواوي الحبيب المسلمين كما سمينا إلي أزهار الحبيب أستاذ المغني dan bismillahirrahmanirrahim Tamrin Madani Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf Al-Habib Al-Habib Al-Musawa Al-Habib Mahdi bin Syahab Jamil Muslimina wal Muslimat ولكل نية صالحة وعلانا وما سلفونا الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها